Znate li vi šta je to? Šta je to puna škola đaka? Ni otkuda vrata. Slušaj, bolan jaranima, meni vrata nikad nisu predstavljala neki problem. Ja prvo upotrijebim jedan ključ, onda upotrijebim drugi ključ. Ako ne može ključema, ja upotrijebim glavu. Ćao svima, ja sam Zorana, mnogi me znaju kao Zorana. Ako je bilo pitanje? Ti to pitaj onog cikeraša. Cviko! Stvarno ste me uvrijedili postavljanjem tako lakih pitanja. Rješenje je, naravno, škola bez vrata. Ama pijeti sada! Da se vratim odgovor na vaše zagonetko je prilično jedno sada! Moj deda Rado, čuješ li ti ovo? Ova djeca ja ne mogu više, ne mogu! Pa, bila je dobra utakmica, bilo dosta promašaja. Tako je sigurno košarkaška lopta. Šta da se otvara?